Abamenyi bairanda wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South ni gobaburigo kubwaterana elio korwania ebinyugwa byogotinde chinsamiyo. Gukwana numujumbe okitutu Chache South omoske Anthony Kibagendi itkarenge gotarira skuru yoboroso ya Iranda sokugoro kwegesima kyamache nigo omorobelio yo abegete elio gokonya abalimi bensemeyo kubwatekana na nigo bagwetera amakongo kunyora amache kurwa chindoche echichirare kurwa ase chinsemo aho ndipo nasanya ni otumanya Asetaro yeli tuko lya kabere lyo korotota magenderero imeye bunge ya Kitutu Chache South utoke county ya Kisii ni gabamenye bairanda yo gotoka imeye wodi ya Nyakoe barine kibako gokera maega yo konyora amache aywe alemwa ase skuru yoboroso ya Iranda maega yo guchandeka kubwatekana ningo babere bagutara asege kegetambe asokwenyorera amache itanga ningoira neri ngambi yamano amache aya korengana buno mwari mwate basabana baitu abana babaita baiseke go bakaba bachafu lakini kwa barente ira amache ndi kositorate asa umwesimigo ito omanya koira nasaba elia abanyina tari ntutogo chiroche abanyina kuna bono gansa ase bakurusia amache mata liagatongo ababagenda bakabanda lya mumaroche lakini omugambi obangire bakorentira amache Iranda abensemeye babuche mbuyago sembobe mama ukwana no mujumbe bworogonguru Anthony Kibagendi ni kabodi abamenyi bensemeywe ko bano murobelio shule ya upili shule hii ya primary na wananchi tuweze kutengeneza kamati kidogo, kamati ambayo itaangalia hiyo maji ama acha nayo kunywa nayo gutumie skuru ga ayo gutumie kenyoro no gutuko sibi skuru ne kanisa onya ego tete gokorobu agachi okutete kurusia mache ga igogocha gokwanera committee eyo gukwana ime yeskuru yoboroso ya Iranda egikaro kya bamenyi bensemeyo ne chiamate amo omu assistant chief Iranda Charles Nyauso nigo bono abwatukege kulege tindi gochia ase bali bagutumeka maliogo yogotindia tinyora mwana oleka ngatabwa taka ne fees kaindi onya tai skuru ati ofisi ante ni ngo ngwa kero muchumbe nanga tikira wali kumagere simonte mwana otro skuru takwa boronge maliogo yogotindia asali abana asali abagaka nabanyina ntoko bota toja sigi na wana bana igubata ko nyama rusa angene skuru ga imonyoro mondo yo tingo mwanjero ndeka kayam igo please obwaterane tusiria malego yogotindia ya turanyora abana ba mambia. Mimi nawaomba hivi kama jamii, tafadhalini watoto wetu, ndugu zanguni, tujiondoe kwa madawa ya kulevya, tujiondoe kwa mambo hayo sababu yanaharibu jamii na pia yanakuharibia kazi. Asengana yabeire naro kurwa somo bunge Kitutu Chache South kogenderera komochia serikali nigo abodi abananchi kubwatesia Dr. Fred Matiang'i chinga kiboigo omuralia John Ongeri umanyekanite bunagetena nere boigo akireko ko Dr. Fred Matiang'i asokurwanirire kirogo kyobora bense asobochori burumosio omwaka o 2027. Huyu Ruto anataka hata pesa hii ya CDF anataka kutoa. Hii pesa ya CDF Ruto anataka kuitoa. Anataka atoe pesa hii ili tuende kumpigia magoti kule State House ati ndiye atufanyie maendeleo. Nyinyi mnataka namna hiyo? Mimi mnaweza kufika State House kuomba Ruto awapatie basari? Mtafika State House mwambie Ruto awatengenezee maji hivi? Mtafika State House mwambie Ruto awatengenezee administration block? Ndio sisi tunamwambia William Ruto, Wakenya wamechoka na ukora yako na udanganyifu wako. Wewe William Ruto umeharibu NHIF ukidanganya hati unaleta mabadiliko. Hii SHA ambayo umeleta ni ya wewe na Duale na marafiki wenu kutuibia pesa. Tunajua hiyo na Wakenya wameamua wewe na Duale lazima watawaambia ukweli. Taliboyo mbuya abantu tigabari mwishimiwa chibese chibi lakini chibese chibakuri rero kaito konyora kipara ngaito konyora stima ngaito konyora amache
omuntu uyu ni nyanga itu embande yaitu ekoruku Fred Matiang'i kamuranche tokwero nindo toyo murase serikali imuna aligereirie njira gete lakini inu Nyasaye kana acha kubara na acha kubagana uripotire kitasenikia obwanchete kurega ase skuru yoboroso ya Iranda egotoka imeye bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii riana igonkoro kwa Dipon Asanya.